لپارێزگا ڕقا پشتی ساڵێکە خێر و بباران دەست بە پاڵا زادان بوو. گووەڵاتی هێڤین مەزن لەسەر گرێ دەدەن. لێ مەترسی هەیە گوبەری ئەو زادێ خوا بچنن ئاگەر پێک هەبە. گوبەری نەها لە گەلک جەهان ئاگەر پێک هەب. موسم الحصاد جيد. برهمê vê demsalê gelekî baş e. Ji ber baran zêde barîne, lê gelekî metirsiyên cotkaran hene ji agirpêketina bizeviyên wan. Ji ber ku heta niha agir 10,000 dûnem şewitîne. Em hêvî dikin ku welatî hişyar bin ji agir. صار عندنا حريق هنا ورع عشرات آلاف الدوانم. گەنگاشایەکە مەزن ji cotyaran derket li ser nirxê rêveberiya xwesardanî ji bo ce û genim. و 100 لیرین سوری جبو 1 کیلو جا و 150 جبو 1 کیلو گنم دانی بو. و جداهی بنابرا نرخ رهبری خسر دانی و نرخ حکومت سوری دانی در کته هوله. طبعا حددنا تسعيرة القمح والشعير. من نرخي جي وجنم داني جبو جسد لرا و 150 جي جبو جنم لي ما بالسدا مافان نرخانا جي جوتياران نرخاندنن جلك نرازي و رخنكرن ديت. هر وها ما جلك نافندن و مراندنا آگر آماده کرنه كو اود آماده باشی دنه. جبر گازنن زیده جوتیاران و نرازی بونه وان لسر نرخ رهبری خسر دانی و او دویژن وان گلک مصروف لچاندنیه کرنه و پشتی سالین دیخیر رهبری خسر بریار درخست و جوتیار آزادن در همه خواه بفروشن کیجان آلی لگور او دخوازن. بالنسبة لتسعيرة الحنطة ام جوتکار جنرخ کراببریا دانیه دلگرانن جبر کو او ارزانه متخوم گلک جبن رخی بوهاتر کریه هر وها ناوندن پیشبازی کرنا گنم جنه هاتیو بکرن ام بدرسن کو بازرگان رو شامه بکار بینن جبلی بهابون و آرزانبون نرخ جه و گنم و آگر پیک هتنا بزادیان جوتیار لآلوزیه که دن راستن او جی گمبونا پاتوسین به پالا زاده خواه بچنن ریبرکالو دنگی امریکا رقا